Mama wakwaba wofreme Adwoa search name Mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Say na me number traka. Obafu say na me di Bawumia ho dance adodo da bi. Show me pacho aya fu ani di ade bi achi. Bebia Bawumia beko no. Bebia wo beko no. Aya tie eho nipa no se ne omu di ono doctor ho dance fa. Eno na pasa ode wadwen ko ho. Hwe Krobia Dr. Mamudu Bawumia odi ni nine besi hono aya tie kro no mu nipa ensam ban e na omu kafa Bawumia ho eno na mpesa wo tie bi ye ene numre obia sembi a woka ewiase nyina asoma ye baako e na omu nyina aka sem baako e fa Bawumia ho hwo me say nana kwaku sabe a otosumienu Nana Kwaku Sabe a otosumienu was acting paramount chief of Sunyani Traditional Council. Woni nihima Nana ama akosua dua asosika bre yie a ono so tosumienu. Ono so ye paramount queen mother of Sunyani Traditional Council. Me pacho Nana Sabe one Nana aso akensam dia fa Dr. Mamudu Bawumia ho ebra na wo ma dawroma omudi wo na otwe eda efa the late Nana Bosoma aso enkraye a otosumienu ono so ya paramount chief of Sunyani Traditional Council na nya ne ba bi ko enti na wo mu di ni na hotwe Amu ya ni sa Dr. Mamudu Bawumia jimai abepie ho na doctor abepie ho no yenkotie aya bi pacho enya video na hia mi o tie asem no tie ensem o wamo kafa Bawumia wo tie wo de tie na wo se Bawumia what say nyame born say wo de yenkotie se ne nana e kasa e owie nana hima de to aso tie nana de no wo de yenkotie nana de no ye be wie no ye wura bona baso mo. He's a gentleman. Fine gentleman. Owura politics to the best of my knowledge. Menti se wo di attempt da. Or address issues or go straight to the issues. He addresses the issues and he is finished. Say all for BSc ho. The wo di attempt. Yeah. And so for that, we respect him very much and we salute him. Sir. Yeah. Sir, or set a very good example for others to follow. In your opinion, say, the Omanishan is that. Senaka, you the bonfire man. So, Kusapusing, can hope that is seen additional. Go ye mano, na umfasa ne pano mebwa mane no. Na umfasa umfa ne tuma pa infra. Na ebo na oka no miko bi na manka bidie. Ye nse wa ma for sa ne me wo bai so obechia. Ye na ye nya na mo bai so obechia. Na so ukwa ngwa na nya titi ya ofa. Aha, ukwa ngwa na onya titi ya no afa. Ye di kan ye beda mwase. Ewo sa mo de besra ye ne esu amoni abesu e de abum masa mienu pe na me pese meka na minimu se yewura enye ne na oba fo na ye on hye damla pa na ensem a ye hia se oba befro na banwen ye be ka kire no na ebi afuto kakra bi no ho a ye be fa se ne nana kan no gentle die yeah, man. Yeah. Or you're so humble to the extent that I said UK or buy any call lunch or Papa will say, okay, and say, now, Papa, no, or when because I mean, share no one on one. Simple, humble, mental personal or better. It's no, one first, I'm going to say, independent. Pacho, so when it D, what they was so told from
etie niena nana hima ene nana eka no hwe nana say wo hu Dr. Bawumia na Bawumia ye nipa bia won batem didie eno na ye no wa say ei ade nana enipa ya wa mo kwa akansie ebe batem didie ana wo say Dr. Mamudu Bawumia won pa atem didie asiye na ajitum say enipa mienu ana eko basa baku di diatem na baku so no de on ni diatem a say wonu na Ghana fo pe ne won ni diatem na na kasaro o say Bawumia he always stick to the issues. Bawumia he always stick to the issues. Bawumia ni vieti woya na wa wasema wanya na wa wasema he always stick to the issues and make sure that he get the results. That is Dr. Bawumia for you. Me pacho weye nananom ena ekasa na ukotie nana hima say na wonsia Dr. Mamudu Bawumia da na okosia no wo UK na papa usu akoma wo ho a na wo mo call lunch na mame na sema obusa papa usu akoma no say ai enti Bawumia woni pa na wo ye simple sa no onipa ana wo ye gentle sa no Bawumia ana wo suro onyame sa no Bawumia ana obetimi adi wo man Ghana ni efise wo suro nyame wo buade ne hojo wo ni diatem onka kasentwi onka semo mpachew wo di fitale na enye ye Bawumia na ye kana sam tie ne ye na uko to abama na what me who the reason why wo to abama no efise sauti na hima seboka o say who said Dr. Mamudu Bawumia oh baba fru menya no menya aye president de no doctor what say wo baba fru menya no it is who said as so can how it no da obeba na hu say Bawumia be di president me and America say nana hima ene nana wo ma hu say Bawumia be di president me and America say what I say wo mu wie he no and Dr. Bawumia say oh me de wiase am na ho nyina me Bawumia sani am hu me no sa na mete sani am hu me no sa na mete sani am di me ho adanse no sa na mete sani am de se me suni me bantia no me Bawumia sa na mete na sa na di bebu o my Ghana me patem didi mi mo obi edimpo mi sase na doctor kan no da bia mebo mi mo obi edimpo e ho ne ha mi no doctor ka mi se da ko obi din na kansem fa kire no o se me dia mi mo obi edimpo e ko tie Dr. Bawumia min pe mpai mo mempe mo uye MPP ni a mini ube kabum na ye ejuma kokurudu min pe mpai mo mempe mo uye MPP ni a mini ube kabum na ye ejuma kokurudu erinti media minim se ye wie ye to abayi wie November 4 fa ye wie a gise ye nyina ye kabum bium le akopri agitumi no enti media mi ye me campaigner min didi obia tem min kasa ntia obia